Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. MLA jo ka Maulai constituency ba proses di Saukme, but MDC ba tay borlang pathaw, haka kandai terik no pra arajar afuar, kila khap yo ribuan ban play ya ka mini fit. Bala pelong da ka Saint Aloysius Secondary School Maulai Kenton Masar, nak bentaban penmi pisah ya ka school kanang ban bay ya ki jinglot jingsep jong kani ka slam aji hikai. Haka jing play kini ka fit la sakilang de kino alam jong ka UDP Maulai Circle ki no hikai ki kena school bat kiwe. Kini ki arngot kino mikhamat jong ka Maulai constituency kila no senyang de ki song pisah kum ka jingerap ya ka school hakani ka jing penmi pisah. Bubul kena kini ke sekolah kiwan nak ye kebuduna ke yok kot. Hari dah kecik kerku beling situ ke sekolah nado pak seng hadu mentah kerja ada ya erti ngisungu ya kino hikai ki belship kini benta balikai ke sekolah baling ba kecik hikai cuki ya ki kena ki lala ban penek pesan ki banyalam lenti ya ki bakin perkat mentah kalau ke cuki. Ingat scam bakan ke benefit bagi pelong kum ka fundraising program. Nak kalian ke sekolah kai ke bumi nak kecik kerku jomplay saya peran kam nak kecik dan kam hak bede hak di sekolah ya ki benta ki ba nio ban petulun di kam nang ni sakmat boleh kerku ya ki naikai kerku ya ka paris ke belong ke dompet nang kami ya ke sekolah kerku ya pi ki kena sekolah ru ba hak snem panawan pin haplong ki kena ki betipski bat bapilong ki kena ki ba pai khamat nak benta ban perkat no ban sengdur de kalawai kecampi isongo yo blay do kat blay de ka harus stem pro stem bos dang school hado kan de singi bamenta ngira ya poi hado ne khandai trek pat ngi scam ngi so komen go na galiang jong na galiang jiburet belong chairman de por balong jo na duai na galiang jong head teacher jingi babu ba ikna sian ke sayo mata ya ga result idon kena kiba scam kiba ala puli bha ke sawan chakmat idon puli mulu mala pade nagalang jugi ke sio grace ma yung grace with the grace of the Lord Jesus we are like we are today with the grace of Holy Mother we are like we are today yung daga jingsnai jong kami beneng daga jingsnai jong Maria Tosati ngilong kumni belong mata daga jingsnai ke jong blai tang da ka jingsnai only with the grace tang ka jingsnai itu ip de jingsnai ke jong blai wara preng jong ku covid bomi lemat bersuaru ngidang long ni jing stay jong play jing stay jong kami beneng ngidang long kumni belong mata dek so play no kerku na mata ka Saint Aloysius kapten geni ka jing thmu bo pha na ka mata jong na ka mata school ka sem bun ki junun kam ki bade na ka mata jong ka school ka lo mati bor ka school mission kina haibo berit na ka liang jong parish priest penbiang idagi ya ke tulok jong noi kai lasok men ma ka bade ka management jong mulai parish nam dari school. Pada pering jong covid arpo kuai. Apapun di school hai bawa berat lagi persiang berkena di jong jerap. Dan nak yang jong ka mulai parish. Ada beberapa kan yang kedua parish place kan kelingong penuh kan long dulok jong ikai. Yang dah kerja sendiri jong belai dang lahi bansiu. Dan kawai kawai benai melam siu kau pengen dekat mati. Dia kamu kata lagi berhak kadega yang kadega good management nakaliang jong parish nak pagin hoy kay langi so komen banakaliang jong kinoy kay banapring jong kje pinayo ya tulok ka baday jong tulok po jong pi baskan nakaliang jong igam madon nakaliang pi nakai ka jing syakri ka buha hatam tiga ni kam ngajong kadika jingjit jong blay kinoy kay mangang la jong ka benta itu ba siya kidon given artli kinoy kargut kidon ka labanong arbeta hak jing menjungi kidon giwei kiba kalau dot gikam ke kam betre kidon ku incident kam shooting tu ku shooting ku long week man shooting ku long mali MDC long pistol kilong ku incident kidon noi kai kidon ku incident kidon ki teacher noi kai tang si labanong tang si snem asnem lesnem sasnem ada kalian joki namar bali bak musum thau noi kai ada kalian joki kemulah thai no manshu de kidon noi kai ba kum kong kharpor bat kiwi nak kalian speak yang gini born teacher boleh loklah jid himlah pas ni pertanyaan nama nama hikai tentang pilong sustain yang ini sa hadu mata kemelong mata. Tapi negara ku nama mata jom hi
ai bedan nang doi kai nang ai ke chen bahap hatam ai bangile nama daga naga benta jong burum jong ble aso komen baham nil siu dan orang ba dinong tong dang unik tunong treng bela pandang leju sim kontrak ki kam jam jong ni yaki nong treju pej katrai hok tres niu ka syang api ngam i ngal pe ka kam jong ngabon sim sub kontrak sim snack dengan ai kam ya pi ngal oi pi sim so spa ka syang haka ajile hok jong pi tapi le hok blei ep tapi le hok blei hus ep but tapi le hok ka kam pi kan dang yepteng pada pi le hok ka kam pi no po pila kandu pi kata ka message ba na kaliang jong ki na kaliang jong ki brio ki bastu anik singi mata dok ai ngadon na kaliang jong ahi tongin ngai scam nam dagi noi kai jong ka synolosis borong mene na kaliang jong nakaliang jong bubu ngai scam lasim snem kin don biang ki noi kai ki masyong thak para scam nakaliang jong aro ngin sa pakre yak anorium mus ai nakaliang jong ba kawai kong harpor ki sa spojar kong harpor bala syok spojar sa ai kong harpor ke sabay pade Sebenoi kai pade sebenoi kai bobu sebenoi kai sa syok to sebenoi i kong sen agnes ndor rakti kong agnes nam ne parwan nei terus the happening im kena school day pay dia kena school syang to ikong agnes nu kemudian agnes ashpo hajar despojar ikong harpor spojar agnes sendor sama spojar pi undam kum kada kaki songu nakali ka jonga ya kai ba pi pila isti nam tau nak benta jung kena school hang ni beneger kui pi undang ai jiko kia pinang biang pinang ret nang poi nang por barang ret pinang biang kena school ni seger kui pi ni seger ku jadi kami bila lek pa nam ta school de to hakan ga por jong aro kom kadak mata ka singi long ka singi ban play ya kan ga yorit na le ga benefit jong ka school dengan ka school bandang le jong ka ga benta jong bade benda mentar lang ba ka school lamar ba isutu hapsdang syo mangi babu menela duai nam ta jong ba tibor bangilong ketiga mon ketiga diang mending tiga mon yang mat ba mesim mo kamet usapi mesim spin dong sidong sapi nang mereka dengan cukup hak nang kiu bangin do rekat nak dia jungi hak nono kabuha ile ada kam tajong imlang salah ko boleh sibun ko boleh singu boleh ko ip hani ko matang afat yai babu jiles bernuan syahmat bersyuti kan dirap nak yang jong takti Stiker. Si Paul. Kata ini kita yok dia dari memiliki rezeki tersesian pak kita perlu disungguh juga try kata bermereka yang bagi pula ayam ini kena sini pasien pasien komunai juga banyak kalian tersesian tinggal harus dibeli berkembang jadi nanti belum tinggi belajar dekat lagi hari kesini di dalam bisa kalau kan perlu penting yang kena memiliki atau dekat terjerat rezeki jadi dulu ya ibarat tiga perkara beli yang sini mulai ini kawan saya beli lagi baru saya beli dengan orang Jepang dan Live way. Itu live. Ini Zoom. Some